Within 7 days of today, the Ministries of Interior and Health will constitute an interfaith council to work out modalities and protocols of reopening of our places of worship. Iyo niyo irari ndumiriri ya President muthenya wa ira igie mitaratara iria ikwambikwo niguo kuhingura nyumba cia mahoya guku bururi-ini iria ikoretwo ihingitwo niguo kugiriria gutamba kwa murimu wa COVID-19. Ndumiriri ino ya President riu ikiguciriria mawoni matiganite kuma kuri amwe a atongoria a nyumba cia mahoya. Kanitha ni prayaga a great role ngo igakorwo no mahote gwika uguo in every county tukorwo twina advisory board ya COVID-19. COVID-19 ni nigetha acoke hakorwo hena chair ucio nigetha hote gukorwo no uri ikaraga thiini wa national ru ni utwagio no ukorwo tukiari horo wa council iria ru turaririria horo wayo no ihote kuruta wira wega muno makiria. Na tumpongeza kwa kufungua Kwale na Kilifi na Mombasa na kuzidisha masaa ya kafi. Hili tumpongeza rais na ule umakini wake wa kuangalia taratibu ambazo huu ugonjwa unavyopanda ukishuka. Rais yuko very keen na hili jambo. Tumpongeza sana kwa kuonesha leadership ya taifa zima. Maya magithiaga na mbere ni moretie thirikari kumakuruhania kamiti-ini iria itanyitwo kumbwo thiku mugwanja ciukite niguo gutwithania na njira ya waragania ndereti igie kuhingurwo kwa nyumba cia mahoya na ihenya utauria kwahoteka niguo kunyihanyihia ngahiha cia kimucii iria ithiite na mbere na gwakiriria nigetha mahote gutuma tugie na murango wa kuhinguka kwa undu gutuma andu macoke kanitha-ini nigetha ri tweherie kinya pressure micii-ini tondu andu ingiru na maundu marabaturaigwa tugimaita maingi ni andu ni maruire andu ni magire na haroci micii-ini na maundu ma maingi ma mundu tuhota stress wakurutira stress gutiri. Tumepokea tangazo hili kwa furaha na tunataka Waziri Matiang'i na Waziri Kagwe anapounda council ya dini hakikishe mashirika makubwa yote ya dini yanahusishwa. Rere thukuru itanyitwo gukahingurwo tariki 1 mweri wa 9 mwaka uyu ihoya ria hujienete thutha wa kamiti kuumbwo thirikari ikorwo ikianirira muthenya uria nyumba cia mahoya ikahingurwo. No hoye mugathe Uhuru wa Kenyatta council igithondekwo ri ni tuheo at least muthenya wa kumenya hindi niguo tugacoka turaraigire muthenya wa mashukuru araigire by 1st of September mashukuru mothe makorwo magicokwo na ithu twirote riri kuma haha ri nyene council ya form wole turamuhe wiki 3 nigetha mukorwo muigite maundu ma mothe tuhatire undu muritu. Riu ni morite thirikari kumehoka angikorwo nyumba cia mahoya ni ikahingurwo kuona ati makanitha maingi ni marikitie kwambika mitaratara iria iheanitwo ni ministry ya ugima wa mwiri niguo kugiriria gutamba kwa virus cia corona kanitha itanahingwo. Taru no gonta guthondeka kundu kwa mai na kwa sanitization kuma maundu macio mothe ndutika ni maundu mamwe mamo tutakite ri marabatara guthii na mbere makigagwo nigetha tutige tuone ni weka atiri na gukiemphasize namba iria ru tungikihura mundu umwe tungikiona na thina ri how tu no horu tungibatara maundu macio mamwe mamo ni muturabatara guthii na mbere tukikagate tukirutithia wira. Watu wengi wa Kenya wameanza kuzoea mambo haya ya social distancing, ya kutumia maji na sabuni mara kwa mara, ya kuvaa mask mara kwa mara. Ninaona wengi wameanza kufuata, kwa hivyo hata wakija katika kanisani haitakuwa ngumu hawa kuweza kufuata masharti hayo. Hadoini Hakameme TV retore kwa ni Wambui wa Maina.